Tu je dakle vaš stav saglasan sa stavom DPS. Jeste. Vaša politika Islamske zajednice u Crnoj Gori ne vodi dovoljno računa o interesima Bošnjaka, čak se ponekad koristi termin o dostojanstvu Bošnjaka u Crnoj Gori, pa možda i zato Hazbija Kalač kaže da je muftija Zukorlić za njih oličenje, opet gledam da bude maksimalno precizan, slobode i dostojanstva Bošnjaka. Očigledna je packa na račun i Bošnjačke stranke, vjerovatno i vas kao lidera, i Rejsa Fejzića, dakle da paktirate sa vlašću u Crnoj Gori koja tu slobodu guši. Za mene je sasvim normalno da Islamska zajednica bude partner vlastima, bez obzira ko trenutno vrši vlast. I negdje sam čuo Sam upravo htio da vas pitam koliko realizacija tog, odnosno nerealizacija, čini mi se da je bolje reći, tog predreferendumskog sporazuma o Sandžaku kao prekograničnoj regiji daje argumente za djelovanje Bošnjačkoj demokratskoj zajednici. Pa vidite koliko smo mi uspješni bili prije 6-7 godina smo imali viziju da potpišemo jedan sporazum o prekograničnoj regiji. Doduše dio te ekipe je bio i gospodin Kalač kao potpredsjednik BES. Još jednom smo tu, još jednom ću reći gost u živoj istini Rafet Husović, potpredsjednik vlade i predsjednik Bošnjačke stranke. Sad imam set pitanja za vas kao potpredsjednika vlade. Ste li vi zadovoljni onim što ste praktično godinu mandata uradili na sjeveru Crne Gore? Da se stvari poprave, da ljudi bolje žive ili makar da se stvore uslovi da u nekom doglednom periodu bude tako? Pa svakako da pokušavamo da stvorimo uslove da se bolje živi na sjeveru. Ja ne sumnjam da ste vi dobro željeli i pokušavali, ali podaci govore da vam nije baš uspjelo. Dakle, Monstatova statistika kaže da je u periodu sredine, čini mi se 2012. sredina 2013. broj nezaposlenih radno sposobnih stanovnika sjevera 40%, odnosno procenat, a broj, sad ću vam reći, oko 23.500. Tri puta više nego u Podgorici, 5 puta više nego na Primorju. Užas. Pa ipak smo malo bili okupirani, vidite, i Podgoricom i Nikšićem, kada je u pitanju Železara. Da niste mislili da ste u pravu, ne bi zauzeli taj stav i saopštenjem se očitovali povodom ideje da dan Njegoševog rođenja bude državni praznik. Je li, kako bih vam rekao, u Bošnjačkoj stranci bilo razmišljanja da takvim stavom se negdje ide na ruku onima koji su zaista Njegoša koristili kao zastavu, zloupotrebljavajući ga i uzimajući ga za alibi za neke zločinačke pohode koje su pravili prethodnih 20-ak, a boga mi i ranije godina u Crnoj Gori? Da se iz tog ugla razmišljali o tome? Razmišljali smo o tome i reći ću vam ovih dana vidim i u medijima da nismo izjavili nigde da je Petar Petrović, odnosno Njegoš, genocidan i genocidni pisac. To nijesmo rekli nigdje. Nekako smatram da se pogrešno tumačio i Njegoš i njegova dijela. To se radilo decenijama i u osnovnim i u srednjim školama. Citirali se neki odlomci Gorskog vijenca koji zaista vrijeđaju pripadnike islamske vjere i često su naša djeca, pripadnici islamske vjere, kada se citirali ti odlomci, krili ispod klupa, neko se drugi jačao i veličao. Znate da djeca tog uzrasta kada kreiraju nekakvu svoju životnu budućnost, mislim da se tu moglo nešto uraditi kada su u pitanju ja mogu da razumijem to o čemu govorim. Nastava. I Rajko Cerović u jednoj izjavi za Antenu, izvinjam što vas prekidam, upravo govori o tome da bi način predavanja Njegoša u školama trebalo promijeniti. I ja ne vidim zbog čega, recimo, tako malo ljudi zna da onako jako siguran da Njegoš živi danas i da se dalje bavi poezijom, a da ima u vidu odnos Bošnjaka prema Crnoj Gori
da bi on jako lijepo pjevao vam. Ja sam siguran. Veliko hvala što ste bili gost u Živi istini. Hvala i vama. Poštovani